siege re tlile ka spedi ra sakasakanya mafuka mabedi wa sakasakanya mararo a mane wa sakasakanya. Hi baby. Selo se sa gago se ke sa bušetša coke ye ka mo fridge a ke re se tlwaetše go paka stock. Emma a ka se go tie. Emma a ka se go tie gape. Babe mo tie gape a nke re ga tšhabe. You can run but you cannot hide maponto ke re robale ka kitchen mo re kopanang ke kolobe le mosione. Ke re ke wa ka ye wa lefatla ke re ke wa ka mara wena o nkga KFC. Dipuo le ge nka tla ke nkga di-olo tlo no re KFC wena o tlwaetše dismele tša diponkise le boacha. Baby wa gopola gore o bereka o tlo nrekela iPhone. Wena magopolo se re fakele dikhwae rehle di nkgopotša ex ya gago re he'll die for you ga ana le funeral cover ka moo letetše go ra go rekele melalana yene go tshepiša go hwa ba re le ka se kopane le swana mara both le ditlaela tše stupid. Mosong le ex ya ka lefapana ka maina fela a se go move on tše. Dipuo o tseba tše teritorito se ka nna no ntshwantšha le ditlatla Taka so one time bolela naye please. Rekere chomi ya gago a ke sa inyaka e ntšwela ka mamiki. ga sofu no boreta tokolosi ya gago o nagana gore Beyonce a ka tšwela le Prakopo ka tlogwa Spade wa tlogana naye before beke fela mphaka tutla bo go tšhomme gore wa loye ga ke re moloi mara bokobo bjo bja gago o rata ke baloi a ba go rekele stampolatso ga lela go ja dilo tše nice that's why le gafa so. O tlogela gore ge re ile o founela rekere wankwa o ile wa nrekela ne dilo tše monate gona. Rekere o palela ke go mpotša gore wa nrata just once a week. Wena Dipuo ga o tsebe gore o nyaka eng gante ga se wa re ke tlogele maaka Wa teko gore kwa mmago ga botse wa yona le nna. e bona ke bogetše TV mose. Wa tseba ke eng ne it's over rekere ke boela gae. baby oh sorry Sorry baby ga ke tsebe gore ke tsene ke eng wena o lokile o ka re tšwa ka baebeleng bo nno wa so ke a go rata ne baby. okay baby tšhelete eo ke ya magolefelo gore ke ya society. Rekere dijo di ready ke go solele. Dijo tša go di a gama Dipuo di nyaka gore motho before dijo a ngwale suicide letter. O sa khoshe pay notification a ke re o gotse that's why o bolela mmago. Papa la ka nna rekere o tlo itshola. Dipuo ga o tšhelete fuck off man. Tsena not ka kitchen. Dumelang not ka kitchen wena pinkana ga oko that's why belege ka 7 months keng nkoko a go tlhokofetše ye re tlanka ra ikhutše digateledi mose. Aowa o a phela ke tlo adima 100 ranta. Oh okay so o re goneng e gane rekere so ke ya eng e 100 rand eo Ke a go reka bopi. Dipuo o e bone 1000 e le godimo ga headboard. ya papa ke go boditše gore rekere o lokile. Go tloga le gone wena le pinkana le tlampitša ma 1000 wena pinkana ya gae o kaone ga ona bopi na se ntse ke gola ga ke na appetite. O tla ba le appetite jwang o khoshe a ke re o be o ja street west 3 o bolaiša dipuo ka mae. Pinkana o bolela ka eng? Le tla re bolediša kudu rekere. Pinkana we rekere o kwa tlala yeo a latswe sekhurumelo se o support. She box ya ntshe she. Yona yeo ka reka dieta ye. Thobela ke nna Skembe, I'm a government official. I'm looking for Rekere Moila. Ya ke nna. Congratulations monna lebitla la gago le tšwile. Lebitla. Ya government e bile over million ya mabitla so la gago le gona moo bona o ka se latlhege monna ga o tsena gating counting from your left ke number 279,000 e ngwadile monna she gantse wa le sa ge dipetlele.
o iše ka sepetlela monna wa tseba be ke re bohlale o sa nyaka go tia ditšhika before o ehwa no mpotše mo how do you feel gore you owning a grave o no happy bjang monna ga o tsebe le gore o reng I know that feeling very well wena saena mo saena monna saena Dipuo ga o nyake lebitla sho rekere o otile o ka re o belege ka abortion ga o ka bona keng monata o ka re ba montšhitše di ka teng ka moka ao wa bana ke ya go botša gore go apara 14 to 16 years Yes.